Ой, ты грошечка кучерявая, ой, де ж те поросла, такого росила, ой, де ж те поросла. В этом зале у нас представлена одежда конца 19-го, начала 20 века. Вот пример летнего костюма женщины, он состоял из юбки, фартушка, сорочки, на голову повязывали платок. В платке ходили незамужние женщины, девушки. Если девушка выходила замуж, то под платок надевались еще вот такого рода чепцы. Зимой носили кожухи теплые. Хустка, так называемая, тоже она была теплая. Зимние юбки были длинные, из шерстяных ниток, назывались они андараки. В начале 20 века в моду начали входить укороченные пиджачки, которые назывались куртиками. Они были и женские, и мужские. И также в это время в моду входят брюки покроя галифе вот такого рода. Вот это вообще пример мужского костюма. Мужчины носили боты с длинными халявами. И вот такую вот сумку плетеную вереньку. Плелась она с лозы. Сюда можно было положить махорку, бумагу и спички. Также здесь у нас представлены лапти. Носили их таким образом, чтобы наматывалась тряпка до колена, и поверх этой тряпки уже повязывались лапти. Также у нас в этом зале есть костюм невесты и жениха. У невесты была юбка яркого цвета, фартушек белый, он не украшался никакой вышивкой, сорочка. Ну а самой главной частью головного убора невесты была известная уже вестежская пава. Делалась она из искусственных цветочков, и сзади к ней привязывались ленты. Костюм жениха — это были льняные брюки, льняная сорочка, которая носилась на выпуск, широко вытканный пояс и соломенная шляпа. Здесь у нас зал с современной вышивкой и ткачеством, потому что до сих пор в Бестиже сохраняют традиции. Здесь же вышивают рушники, ткут комплекты салфеток. В этом зале у нас выступают коллективы нашего района. Их фотографии можно увидеть на стене, а тоже в народных костюмах. Здесь они поют народные песни, показывают мастер-классы по народным танцам. И также в этом зале у нас проходит регистрация брака по желанию молодоженов, либо в современных костюмах, либо в народных. Мы также предоставляем, можно сказать, на прокат, и здесь они могут зарегистрировать свой брак. Здесь у нас главный зал музея, зал с нашей уникальной коллекцией фартушков. Вообще в коллекции музея их насчитывается более 300. И вот сколько бы мы их ни собирали, мы не можем найти и двух одинаковых. Ни на одном из них узор не повторяется. Ткались фартушки из очень тонких ниточек. Проверяли, если 300 льняных ниток проходило через обручальное кольцо женщины, вот тогда эти нитки шли на то, чтобы изготовить фартушек. Каждому фартушку пришивались кружева, были они тоже самодельные, они выбеливались, накрахмаливались. В гардеробе каждой женщины было где-то 15-20 фартушков. В пост одевали поскромнее, а на праздники уже красивые, яркие и вышитые. Самый первый фартук, который у нас имеется, он относится к 1880 году. Его можно увидеть в первой витрине снизу. Это еще не выбеленный фартук, с самым простым узором. Раньше старались вышивать фартушки красным цветом, потому что считали, что именно красный отпугивает нечистую силу, защищает от сглаза, поэтому вот именно красный должен был присутствовать. Ткались они на таких вот ткацких станках. На таких станках ткались и покрывала, вот как на стене висит, ковровые дорожки, рушники, полотна, из которых потом можно было изготовить любую одежду. Самое сложное это было заправить ткацкий станок. Не каждая женщина раньше умела это делать. Было несколько на деревню, которых приглашали, и вот они занимались заправкой ткацкого станка. Тут еще есть наша мастерица, она может показать мастер-класс по ткачеству. Ну, отлично.
у нас зал с рушниками. Рушники имели и декоративное, и бытовое предназначение. Но вообще можно увидеть, что лен после его обработки был серого цвета. Рушники, как мы видим, получались белые. И вот было у хозяек несколько способов выбелить льняное полотно. Вот один из них. Его использовали зимой. Брали такой бочонок, который назывался жлуктом. В этот бочонок улаживалось невыбеленное полотно, льняные нитки. Также сюда ложилась тряпочка с просеянной березовой золой. Заливали это все горячей водой, оставляли на ночь. Утром женщины спускали воду и шли эти полотна полоскать на реку. Зимой в проруби, но обязательно нужно было именно на реке прополоскать, потому что считалось, что женщина лентяйка, если она будет стирать дома. Процесс был такой трудоемкий, за раз не отбелить, но вот несколько раз вот так улаживали, и полотно из серого становилось вот таким белоснежным. Также был известен еще один способ. Его использовали весной, расстилали полотна на луга, и под воздействием солнца, росы, они тоже выгорали и становились белыми. Ведь не зря говорят, что лен взял свежесть у росы, чистоту у солнца, цвет у голубого неба, а теплоту у женских рук. В этой витрине рушники, которые называются утиральниками. Снизу к самому рушничку пришивалась небольшая тряпочка, меньше по размерам, чем сам рушник. Об эту тряпку вытирали руки, лицо. По мере загрязнения отпаривали, стирали и пришивали обратно. Не нужно было стирать весь рушник, потому что мы видим, делались они очень длинные. Стирать вручную было тяжело. Одну маленькую тряпочку постирали, пришили, и все остается красивым и чистым. Вот в этих двух витринах обрядовые рушники. Такими рушниками украшались иконы в домах, придорожные кресты, стелились молодым под ноги. И также каждая невеста раньше должна была приготовить не менее 30 рушников приданного, чтобы одарить всю родню жениха, и судили о самой девушке, какая она аккуратная, трудолюбивая, вот именно по узору, который она вышла на своем рушнике. И также рушник является символом гостеприимства белорусского народа, потому что встречают гостей с хлебом, с солью, также на льняном рушнике. А просто вот так вот. Отпускать. Ага. И на палец. Так, по кругу и на палец. Тяжело, правда? Ну, так само сложно научитись. А ще ж одною тянеш, а другою потягуєш волокно, щоб дві руки треба, щоб зайняти були. Дякую, велика, я не цікава. На здоров'я. Занималась с детства. Меня занималась тетя, мама вышивала. И меня научили. Потом работала, учила детей. Потом, когда ушла уже на пенсию, я занялась ткацтвом и рукоделием. И все, до сих пор я вышиваю. Везде езжу на республиканские, на районные, на областные дожинки. Меня приглашают. Дети вышивают? Да, внучка меня вышивает. Одна внучка вышивает, а та, которая живет в Москве, то не занимается этим делом.
якби не язичок, чоловік би жінку не бив, не колоний прутом, якби вона говорила, до його не скупо, скрипка би не грала, якби не той смичок, скрипка би не грала, якби не той смичок. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Молодая девонька, хлопца зашакалася. Ой, стояла хвойка на заходе солнца, плакала девонька. Плакала девонька, глядячи в оконца. Ой, где ты, моя солнце? Слез голуба не роняй, а вороты отчиняй. Наступныя ўдзельнікі жыхары знакамітага на весь свет Палесся. Адзенне паляшукоў са Столінскага района. Благослови, Боже милый, зиму замыкати, зиму замыкати, весну закликати. Дай, Божечко, на статочок рот, на житейко рот, а людям на здоров'ячко. Як собралися столінські дівчата, да вийшли за село, да здородили березку, да стали коло водить, да пісні співать.
пісні співать та весну гукать. Гей, весна, гей, красна, що ти нам принесла? А народилися дівчата у самые лепшие своє убори. Поглядіть, як розцвіло усе кругом. От тих цвіточків, от тих лісточків, що на їх фартушках та на їхніх кофтах. А гэта дівчина приїхала до нас з Тіравліч. На ёй вишита сорочка червоними та зеленими нитками, фартушик і сорочку, та сподничка у пустячки, а кабатик і фартушик з крамної тканини. А гэта дівчинка оділа одежу своєї бабулі. Поглядіть, яка сорочечка вишита до фартушик і сподничка з пустячками. Ну, і зараз побачте, хто до нас прийшов. Це мещанки з Давидгородка. Ідуть, як тіє цариці. Так хоч і йдуть у Давидгородку, бо на головах красиві, такі от гвітні, як головочка. Таких хороших дівчат, у таких хороших строях, та ще як почує їх дзвонкі голоса. Цікаво, як же виглядали наші сусіди з Бярозовського району. Пропоную поглядіти. Добрый день, уважаемые земляки! В вашей власти представители селянского народного костюма Бярозовского района. Костюм використовувався в щоденним і святом житку. Селянський костюм адлюстровує місцеві традиції, потреби і статус, світоpoгляд майстров, які його виробляли. Звичайно, менавіта селянський костюм мають на увазі, коли ведуть гаворку про національний костюм білорусам увогуле. Сорочка з'являється одним з основних компонентів комплекту і могла бути отдельно. Святочная, из тонкого пушинного полотна, полмеры рукав, оздоблены на ткани. Фартух вытканный из выделенного иглы, оздобленный натыканиями на смыкании червоного и черного колеру. Головний убор накрика. Наступний комплект жіночого одежі з плоскої ниги. Спадниця основа спадницы складается из двух колеров – фарбованного синего и белого льна. Важной частью традиционного селянского жіночого костюма является тканий довгий пояс. Сорочка повседневная, с тонкого кружевного полотна, перетканная традиционным червоным орнаментом. Ниже позднейшая вышивка выглядит белокружей, у пятницы ниже розовым колером. Коврец с перерезками на концах, які зав'язуються в просторецький костюм.
головного убору на свято хустка-шалиновка, завязанная на шапке. Комплект повседневного женского одения вёски Руси. Сорочка выткана из небеленого ильну, сшитая струн полок. Каунеры рукав стекло оформлены передками полосами червоного кольору. Спадница поперечка, вытканная, накрашенная у синий колер и льняной основе суконными нитками розового колера. Фартук так само на кожный день, вытканный из небеленого ильну, сшитый из двух полок, по поясу оздобленный сборкой, на голове шапец с тонкой листинкой. Комплект жаночего одения вёски головистия. Сорочка оздоблена червоним геометричним узором. У вытканной у матусочки червоное оздобление добавлены черные квадратики, виконані в техніці вишивки протягом. Рукав кашулі багато упригожений. Спадниця поперечка выткана, накрашена у чорний колір і льняной основі суконними нитками розного кольору. На голові хустка рибсумка, характерная толькі для гэтай мясцовасці. Наступны комплект одения представляе вёску Спорова. Сорочка льняная, оздоблена вышивкой в выгляде клеток ружи у техніцы крыжа чорно-червоним колером. Спадница поперечка, основный колер червоный, переткана рознокольоровыми полосами. Фартук вытканы з выведенного ильну, оздоблены натыканием и насмыканием червоного и черного колеру. Головный убор вышитая хустка. Пасля заморка хустка носили на шапец. Наступный комплект цветочного одения вёски Соколова. Спадница так само поперечка, выткана на льняной основе, суконными рознокольоровыми нитками розовой ширины полос. Фартук выткан из выведенного ильну, по поясу оздоблена сборкой, запрессованный склад. Середняя частка картина оздоблена натыканием червоного колеру. Сорочка оздоблена червоным геометричным узором. Багато упригожений рукав сорочки подкреслює, що пронадує тільки на свято. Головний убор шапець з хусткою шаліновкою. На закінчення хочеться додати, що національний костюм має надзвичай високу культурну коштовність і з'являється одним з етнічних атрибутів білоруського народу. Поважанные сябры, на сцене костюм Кобринского района. У скарбонцы народной творчасці Беларусі самой яркой з'явой, якая увабрала в сябе усю шматграннасць нацыянальных традыцый, быў і застаецца народны касцём. У народзе лічаць, што нават Беларусь утварылася ад белага колеру адзення мясцовых жыхароў. Комплект жаночага адзення складаецца з сарочкі, спадніцы, фартуха і галаўнога ўбору. Усе часткі адзення маюць багаты вытанчаны дэкор. Найважнейшая частка адзення – сарочка, якую насілі ў любым узросце, у будні і ў святочныя дні. Сарочка з доўгімі рукавамі, якія ўпрыгожваліся рознымі відамі ўзораў, з папярычным размяшчэннем арнаментальных палос чырвонага колеру. Яшчэ адна важнейшая частка касцюма – спадніца. Доўгі андарак, пашыты шарсцяной саматканкі, упадоўжаныя палоскі, па таліі збіраўся ў дробныя зборкі.
Неабходная частка касцюма фартух. Ён таксама упрыгожваўся арнаментам з геаметрычнымі матывамі. Фартухі мацаваліся на таліі з дапамогай завязак. Асаблівай выразнасцю вылучаецца святочны касцюм замужняй жанчыны, абавязковай часткай якога быў плат, галаўны ўбор у выглядзе доўгага і шырокага кавалка палатна. Плат прыгожа драпіраваўся вакол галавы, аздаблялі платы даволі сціпла. Хараство плата праявлялася ў павітым стане. Будзённым абуткам жанчын служылі лапці, святочным чорныя хромавыя чаравічкі. Для мужчынскіх сарочак ужывалі палатно ніжэйшага гатунку. Часцей за ўсё сустракаюцца сарочкі, кавнер адкладны ці высокі. Такі кавнер мог мець разрэз па цэнтру ці збоку. Рукаў не шырокі, прамы. Ніз рукава збіраўся ў зборкі і прышываўся да манжэты. Штаны шыліся з палатна, вытканага ў 4 рамізы. Мужчыны ў будні насілі лапці з завоямі, у святы чобаты. Другі касцюм таксама складаецца з сарочкі, спадніцы, фартуха і галаўнога ўбору. Сарочка пашыта з прамымі ўстаўкамі, мае невялікі кавнер, пад якім нашыта шырокая манішка, багата ўпрыгожаная кветкава-раслінным арнаментам, вышытым крыжыкам чырвонымі і чорнымі ніткамі. Рукавы таксама і манжэты упрыгожаны ткацтвам. Спадніца пашыта з 4 падоўжных полак, цалкам арнаментавана папярочнымі бела-шэрымі узорыстымі палоскамі. Дэкор фартуха складаецца з такіх самых матываў арнаменту, што і на сарочцы. Таксама захаваліся абрадавыя жаночыя касцюмы. Ні адно вяселле не абыходзілася без свахі. Прыгожая сарочка мае невялікі адкладны кавнер, які зашпільваецца з левага боку. Пад кавнерам нашыта шырокая манішка, багата ўпрыгожаная вышытымі разнакаляровымі кветкамі. Рукава сарочкі і фартух таксама аздоблены вышыўкай. Спадніца з саціну чырвонага колеру, на якую нашывалі разнакаляровыя стужкі. На галаве вянок з кветак. Гарсет часцей за ўсё чорнага колеру, суконны, прыталены з адкладным кавнерам, без рукавоў, багата аздоблены вышыўкай з расліннымі матывамі. Існаваў яшчэ адзін варыянт жаночага касцюма, які ўжываўся толькі падчас вяселля. Усе часткі гэтага строю багата упрыгожаны аплікацыяй з разнакаляровых стужак. На рукавах, манішцы сарочкі, на фартуху нашываліся вочы. Ланцужкі закруглены пробам чырвонага колеру. Касцюм свацці шылі з вачыма, бо яна кіруе вяселлем і ўсё павінна бачыць. Адной з адметнасцяў быў галаўны ўбор. Ён складаецца з каробачкі, лубянога каркаса ў выглядзе невялікага авальнага абручыка, плата, доўгай паласы белай баваўнянай тканіны, брыжа, абручыка пашытага з разнакаляровых стужак, кокашы, 2 пучкоў разнакаляровых пер'яў, што замацоўваліся па вуглах брыжы. На нагах чорныя чаравічкі на абцасе, высокія каляпкі, якіх шнураваліся спераду. У наш час традыцыйны беларускі касцюм не спыніў свайго жыцця. На сённяшні дзень у Дзівінскім доме рамёства вядзецца праца па аднаўленні традыцыйнага адзення. Першымі крокамі ў гэтым напрамку з'яўляецца выраб лялек у традыцыйным адзенні, дзе захаваныя фрагменты вышыўкі, ткацтва і крой адзення. Мы прадстаўляем вашу увазе сукенку, якая захоўвае элементы старажытнага касцюма. У стварэнні традыцыйнага адзення мы карыстаемся рэкамендацыямі і парадамі, атрыманымі ў фальклорных экспедыцыях ад носьбітаў традыцыйнай культуры. Сёння мы з вами убачылі традыцыйныя і абрадавыя касцюмы Дзівеншчыны. Мы жадаем вам усяго добрага. Любіце, шануйце і ведайце сваю гісторыю, свае традыцыі.
адчуваць прыгажосць і непаўторнасць тых стылю да нас прыехалі з Ганцавіцкага раёна. Сустракайце! Приехали, поза чевицу, по горох, поза чевицу, по горох, чевицу. Наш горох не молочаный за чевицу. Юкопье стоит. Зачевица, юкопье стоит, а девочка, юкоще сидит. Мы ж горох помолочим, зачевицу, растресом, зачевицу, растресом, а девочку. Розплетом косу молодой девочки, до кіному пльох, ти да її мати. Ой, упльоти до мого дітя, ті, що вчора купила, я тепер згубив. Що вчора купила, я тепер згубила, я своєї матері, це жалю наробив. Що то в небі, що то в небі задзвеніло, що то в небі. Сам Бог едет к нам на веселье, сам Бог едет. А за им Божая Мать, а за им Сядьмо, Боже, сядьмо, Боже, да подумаймо, сядьмо, Боже, да подумаймо, да погадаймо, да подумаймо. Що тим дітям за долю дачі, що тим дітям. Матка просить усілякої, матка просить. І хлібовою, і грошовою, і хлібовою. Jeszcze k tomu i odzieżnою, jeszcze k tomu. Приехала мать, приехала мать до свого дитя. Дай привезла голку, дай їм моточок шовку. Повшила да вишивала, вишивала, як у мене
Паважаныя госці, сустракайце касцюм ляхавіцкага строя. Костюм жаночы летні, святочны і прыметны. Пачатку стагоддзя 20-го, адцення шыраватага. Апраналі ў вялікім падлессі ляхавіцкі строй у працэсе. Кашуля пашытая з толкам з льнянага палатна. Яно было згрэбным і грубым. Кашуля без каўняра. Пакроена з частак тканіны і доўгай насілась яна. Аздоблена вузкімі паскамі, чырвонымі тыкалась краскамі. Спадніца плісе захапляе суладдзем вясёлкі шляхоў. Гарызантальна скампанаваныя з барвовым жапонам ізноў. А фалды на ёй гэта складачкі, гарызантальна прасаваныя па парадачку. Фартух запінаны спераду, спадніцы паверх беленькі, з двух полак з чырвонымі паскамі, іх птиц намалёваны краскамі. А на галаве падвічка, чырвоная, быццам сунічка, высокая, круглая, годная, з прыгожымі кветкамі роднымі. Запрашаем да паказу прадстаўнікоў Пружанскага раёна. Спадница Андарак выраблена жыхаркамі з вёскі Спадница Андарак выраблена жыхаркамі з вёскі Смаляніца, Волошиной Верой Федоровной 1930 года нараджэння, Варыцкай Александрой Макаровной 1910 года нараджэння, Кокса Ганной Савельевной 1904 года нараджэння, Вашкевич Марии Степановной 1845 года нараджэння, з вёскі Асятніца. Спадніцы папярычкі, святочныя, палатно сукно, сшыты ў 4 полкі, адрозненне ў пярэдняй полцы, дзе ўстаўка без зборак. У кожнай жанчыны ў спадніцы быў свой каляровы цвет. Кашуля жаночая святочная, тонкі кужель, сшыта з 2 полак з устаўкай пад левым рукавом. Устаўка называлась «Ластаўка», рукаў реглан. Кокса Кацярыны Алексеевной 1912 года нараджэння, Варыцкай Александры Макаровной 1910 года нараджэння, Курмысай Ганной Павловной. Вышыты кашулі крыжыкам і шчотнай гладдзю чырвона-чорнага колера. Світка адноўленая, жаночая, выраблена жыхаркай вёскі Смаляніца Харитонович Евдокией Навумовной 1898 года нараджэння.
Пашыта з грубага згрэбнага льняного матэрыялу. Па таліі адразная. Ніжняя частка сабрана ў складку, без каўнера, упрыгожана чырвонымі лентамі. Фартух тонкі, адбелены кужаль, святочны, сшыты з жыхаркай вёскі Вялікі Зосім, гадуйка Яніны Івановнай, 1940 года нараджэння. Палатно фартуха паркаль, сартавы ў палоску, святочны, сшыты жыхаркай вёскі Смаляніца Прыступа Марыі Сцяпановнай, 1930 года нараджэння. Фартухі сшыты па ўзорам вышыўкі 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя. Аснову традыцыйнага камплекта мужчынскага гарнітура беларусаў складалі кашуля і штаны, якія дапаўняліся іншымі элементамі. Самы распаўсюджаны комплект складаецца з кашулі, штаноў і пояса. Кашуля кароткая, выраблена жыхаркай вёскі Вялікія Яковічы, Ліцвінчук Нінай Іосіфаўнай, 1930 года нараджэння. Выраблена з белага паркалю прамысловай вытворчасці, аздоблена вышыўкай крыжыкам. Пояс адноўлены, выраблены ў пачатку 20-го стагоддзя. Вопратка для дзяўчынак і хлопчыкаў практычна не адрознівалася ад вопраткі сталых людзей, за выключэннем некаторых дэталяў. Напрыклад, дзяўчынка, надзеўшы ўпершыню фартух, лічылася маладзіцай, а маладзіца, змяніўшы вясельнай наміткай дзявоцкі вянок, жанчынай. Сарочкі дзявочыя, выраблены ў вёскі Смаляніца Волошынай Ганнай Лукінішнай, 1908 года нараджэння. Святочнае і льняное палатно, выбелены кужаль. Сшыта з двух полак па плячах, устаўкі аздоблены вышыўкай у чырвона-чорным колеры. Наступная сарочка выраблена з льняного грубага палатна, святочная, без варатніка. Сшыта з двух полак з устаўкай пад левым рукавом. Пад рукавамі устаўлены кліны ў выглядзе квадрата. Устаўка называлась ластаўка. Гарлавіны сабраны ў дробную зборку, вышыўка ў чырвона-чорным колеры. Фартухі пашыты з белага паркалю і з прамысловай тканіны, аздоблены вышыўкай, прышыты карункі. Дзявочае адзенне выраблена жыхаркай вёскі Вялікія Яковічы Ліцвінчук Нінай Іосіфаўнай, 1930 года нараджэння. Спадніцы пашыты ў 4 полкі, святочныя, шерсцяныя. Кашулі сшыты з 4 састаўных частак, пярэдняй, задняй і 2 рукавоў белага паркалю прамысловай вытворчасці. Аздоблены вышытым крыжыкам арнаментам з рознакаляровых баваўняных нітак. Фартухі сшыты з прамысловай баваўнянай тканіны, якія апраналі на кожны дзень, складаюцца з адной часткі, аздоблены фальбонкай і вышытым гладдзю арнаментам расліннага матыву. Прыгожыя, вышываныя касцюмы апраналі на вялікія святы і ў царкву. А продолжить наш модный показ костюмы из Лузнецкого района. Павольною павай, душой голубицы, здаўна так называли жанчыну. Жаночыя руки у хаце і клопаце з ранняй пары прывыкалі да працы. Ткалі і пралі, вязалі і шылі, сеялі, жалі і цеста мясілі. Ад цяжкай працы згіналася спіна, але выходзіла на свята яна у дзівосным строі сялянскага адзення.
Увесь узор пра мары і надзеі. Чырвоным і чорным вышываныя фартух і кашуля. Папры полі, як на ўзараным полі, узорныя ромбы ляглі паласою, сімвалы сонца і знакі зямлі. Маці жыцця і птушкі кахання, на узорах травы, коні, птушкі выводзілі тонка майстрыхі Лунінецкага раёна. Вышыўка людзей засцерагала, нечысці хваробы адганяла. Па адзежы адразу відаць было, адкуль родам узрост, рамяство і сувязь з народам. Усіх даражэй галаўны убор. Каснік — упрыгожванне дзяўчыны, хустка, намітка — убор для сталай ці маладухі. Калі дзяўчына была з непакрытай галавою, значыць, не заручана з лёсам. Пасля вяселля косы прыбіраліся, без хусткі нідзе не з'яўляліся. Шыю упрыгожвалі каралі, пацяркі — завушніцы. Хай з пары той пралятаюць гады. Лепш за лунінецкі строй не знойдзеш нідзе, ды і не трэба. Серед лісу на полісі є село, саме стоїть. Вельми ж файно там на лісі, лід, берези та шумить. Люди щирі, роботящі на землі, де ти живуть. Не питає ніхто, нащо, а своє все берегуть. Шанувати, не хто зробить, тут чекати за своє. Не дякуємо народу, моя одежа є. Ой, Голесько, мий, соколі, як ти одинувся? На тобі сорочка хвайна, в чоботи убувся? Дар'ї, смилися, спинися, дивних себе. Я плюс, сподівся, Віриш? І моя сподниця не гей стара, як давно, бо прабаба молодиця шила її справна. моя сорочка гета, да, немало голу. Ой, була схована, Я хустку зав'язала, білу з кутасами, в кухні у баби, що лежала довгими годами. Вона тонка, перкальова і влітку недушна, вишивана квиточками, добра хустка, слушна. Дар'я, ти що ти, квартиру вишивана, робив тебе подобає. Не выбирай Ясю, которая гладка, сам гляди, у людей пытай, чыметена хатка. Не уважай Ясеньку, каб была росла, сам гляди, у людей пытай, чы умее ткать кросно. Не гляди Ясю, чы у парстёнках шия, сам гляди, у людей пытай, чы кашулю в шее. Не уважай Ясю, чы пекне ў танцу ходить, сам гляди, у людей пытай, чи усенько зробить. Сустракайце наших гостей з Кам'янецькага района. Наши продкі з давніх часоў займаліся земляробствам і развядзеннем хатняй жывёлы. Асноўнай сыравіны для адзення са старажытнасці і амаль да нашага часу былі валокны ільну, каноплі, скура і воўна жывёл. На сваіх палосах зямлі сяляне гадавалі лён, каноплі, апрацоўвалі іх, рвалі, вымочвалі, мялі, трапалі, ачышчалі ад кастрыцы, часалі, пралі, ткалі.
Увесь працэс апрацоўкі сыравіны ад пачатковых стадый да вырабу гатовых прадметаў адзення праходзіў у хатніх умовах. У хатніх умовах фарбавалі ніткі і тканіну, а таксама апрацоўвалі воўну і скуру, з якіх шылі верхняе адзенне, галаўныя ўборы, некаторыя віды скуранога абутку. Жаночае і мужчынскае адзенне шылі самі сялянкі, вялікія майстрыхі ў гэтай справе. Я прапаную вам паглядзець, як зімовым святочным вечарам збіраліся сялянкі калядаваць. На сцену запрашаецца Леонид Степанович Куровский, начальник отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоди Драгичинского райвыконкома. работы, культуры по справах молоді Брестского облвыконкома. Вам, Святлана Владимировна, за то, что колькі годов тому назад таночак, фестиваль фольклору был заснованный, и он знайшов свое место, свой притулок на нашей доброй Безельской гостиной земли. Дякую вам. Ганаровай грамотай за адраджэнне, захаванне, папулярызацыю традыцыйнай культуры і невялікія клінкі. У нашым выпадку клінкі ромбавай формы. Унізе рукав збіралі ў зборы і да яго прышывалі манжэты. Святочныя кашулі сяляне вельмі прыгожа вышывалі. На камянеччыне пераважала арнаментыка двухколерная, чорны і чырвоны. На грудзях, рукавах каўняры. У гэтым выпадку мы бачым вясельную шлюбную сарочку маладой. Аб гэтым сведчыць своеасаблівы арнамент птушак, якія сустракаюцца паміж сабой. Паверх сарочкі апраналі чорны каптанік. Па таліі спадніца збіралася ў зборку, прышываўся пояс. Панізе таліі зборкі сфіксаваліся, гэтым дасягалася шчыльнае абляганне. Ад бёдраў уніз складкі разыходзіліся, раскрываючы ўвесь аб'ём. Паясное адзенне, пашытае з добраякаснага матэрыялу мясцовымі ці замежнымі спецыялістамі, называлі андаракамі. Андарак – суконная спадніца ў рознакаляровую клетку, якая насілася як зімой, так і летам. Андарак спераду закрываў прыгожа вышыты крыжыкам і аздоблены карункамі фартух. Святочнаму абутку надавалася асаблівае месца. Так званыя румынкі былі скураныя, падбітыя драўлянымі цвічкамі ў два рады. Абцасікі падбіты жалезнымі падколкамі, іх вельмі шанавалі, абывалі толькі на вялікае свята, да царквы ішлі босымі, а перад уваходам абуваліся. Абутак, які вы бачыце на дзяўчыне, арыгінальны, належыць да канца 19 стагоддзя. А цяпер мы бачым касцюм замужняй жанчыны. Перш-наперш жанчыны былі заўсёды з пакрытай галавой. На галаве мы бачым хустку, так званую шалянырку. Сарочка упрыгожана вышыўкай кветкавага арнаменту, рукава сарочкі і круглы каўнерык аздоблены карункамі.
спадніца андарак. Спераду фартух, вышыты крыжыкам кветкавага арнаменту, аздоблены карункамі. Абутак арыгінальны, скураны 19 стагоддзя румынкі. Мужчынскае адзенне ў сваім агульным комплексе і ў дэталях меней разнастайны, чым жаночы. Мужчынскі касцюм складаўся з палатнянай даматканай кашулі, упрыгожанай спераду і на рукавах вышыўкай. Порткі пашыты з даматканага палатна альбо сукна ў залежнасці ад пары года. Гэты камплект дапаўняецца саламяным капелюшом, так званы брыль, і хромавымі ботамі. Кашулі мужчыны падпярэзвалі прыгожым самаробным поясам. Дзеткі хадзілі ў доўгіх саматканых сарочках. Вышыўка была сціплай, пераважна расліннага арнаменту. У некаторых выпадках сарочку падвязвалі паясочкам. На галаве былі хусткі альбо дзве коскі, заплеценыя ў 3 пасмы. Часцей усяго дзеці хадзілі босымі ці ў пастоліках. З вялікай радасцю прапануем вам паглядзець касцюмы Брэсцкага раёна. Ой, ты жаворонко, ранняя пташенько, ой, рано, раненько. На тэрыторыі Брэсцкага раёна існавала 3 асноўных строя: Малорыцкі, Кобрынскі і Думачевскі. Мы вам представляем Думачевский строй. Это костюм адрозніваецца формою, сціпласцю і колером. Особліва яркой і красочной була жіноча одежа. Вона складалася з сорочки, сподниці або рибака, хвартуха, горсата, хустки ці чапца. Колеры на сподниці напоминають радугу. Чередование полос розных колеров у народе называли радужкой. На сподниці линии продольные, и она мае длину ниже кулина. Сзаду собрана у складки. Колеры червоный, синий, зеленый, жовтый, фиолетовый. Основа колеру сподниці фартуха чорний. Хвартух мае продольное або горизонтальное расположение полос. Обшиты по низу коронками. У основным білого колеру. На талии зобраны в складочку и завязывается сзаду. А бывало, что и обшивало по всему краю фартуха. Дамачевский строй жіночої одежи представлены костюмом конца 19 стагоддзя. Дзявочы костюм представлены ў рэканструкцыі майстрамі Брэсцкага раённага дома рамёстваў. Тканы андарак і фартух. А таксама вас вітаюць прадстаўнікі фальклорнага гурта «Жывая вада», якія апрануты ў дамачевскі строй адзення. Адзенне наших продкаў Жабінкаўскага раёна. Сустракайце!
бабуліна сорочка вишивана. Крыжик до крыжика, и вось уже узор. Приглядишься, тропинка протоптаная выводит на квітнеючий простор. Гляняю, ниточка чарона переплетена, горонки у зборочку, тут цуд и простота. Гляни, ось дед веселку рыла детям, идут в церкву девчаты, красота. А вечером тут танцы, ноги босы, обдымки, поцелунки, смех и плач. Летят у вихры польки, вальса косы и танцы до упаду, мина. А раньше зашелезли резонника, уже нажнилась песня. Ну и я до вечера снопы станут ровненько и перекурить шарочки своя. Бабулина сорочка вышивала. История такой, якой для день стяжинка протоптаная, таких счастливых, чистых пирогов. Костюм водохрещенский. Иордане уготовися, Иоанне скоро спешися, Марина крестите Сына Бога, Слова Троицы едина во речных струях. Марина крестите Сына Бога, Слова Троицы едина во речных струях. Костюм троицкий. Не розвивайся, зелений дубе, бой уже завтра морозить буде, бой уже завтра морозить буде, а я морозу та й не боюся, я до берізки та й прихилюся. Я до берізки та й прихилюся. Костюм жнивный. Ой, поле, поле гнійноє, ой, поле, поле гнійноє. Костюм штоденный. Ой, вийду я на той ганок, ой, вийду я на той ганок, чи не їде мой коханок. Ой, вийду я на той ганок, чи не їде мой кохан. А він їде, а я бачу, а він їде, а я бачу, він сміється, а я плачу. А він їде, а я бачу, він сміється, а я плачу. Представляем вам костюмы з Ивацевицкого района. Усе фарби землі родної розплескалися в тканевої просторі. Тут і пісні старожитні, тут і колиханка мами тихая, і по хліба духмяну. І все гэта тут, у наших
хороших сорочках, ондараках і фартухах наших. Обровський костюм складався з таких часток, як сорочка, ондарак і фартух. Сорочка полікового покрою з довгими рукавами, собраними на зап'ясті у манжетку. Рукав широкий, таким чином пройма була доволі глибокою і зручною. Сорочка упригожувалася орнаментами, які комплектувалися в полоси. Вираз горловини збирався у рівномірною дробною величиню поміра шиї. Ондарака так само ткали з льну. Унизу ондарак був перетканий красними горизонтальними полосами. Широкий фартух шивався з двох полок, які злучалися декоративним швом. Упригожувався фартух, як і остатні частки одіння, горизонтальними полосами, а на голову жоночини надівали чепець і зав'язували хустку. Наступные удзельники продемонструют малорыцкий строй. Між лугів широких і лісів зелених, посеред поліської вільної землі, ти стоїш привольно, рідний наш Хотіслав, а вокруг цвітуть вільні полі. Ти багатий хлібом, молоком і м'ясом, добре родять бульба, хліб і бураки, а іще багатий рідний наш Хотіслав, чистими домами, добрими людьми. Щоби жити вічно, дорогий Хотіслав, багатіли люди, щасливо жили, щоб були щотижня у селі весілля, а в домах, щоб дочки і сини росли. Перед вами костюми малорицького строю, зроблені руками наших предків. Женський строй виглядає бодай як самий пригожий, багатий на орнамент. Цим костюмам більш як 100 літ. Основу його складає льон. Костюм складається з сорочки, сподниці літника, фартуха і головного убора, який називається плат або намітка. Сподниця літня називалася літник, посименник, а зимою носили ще грубі андараки з вовни. Називалися вони бурка. Бачите, як хорошо оздоблені костюми орнаментом, особливо червоно-чорним, який символізує життя, добробит. Геометричний орнамент означає символ життя, сонця, людей, животних, пташок. Подивіться, чого тут тільки нема. Цвіточки, розочки, віточки, вазочки, птушки, звірки. Вишивальщиці і ткачихи району вложили в цей костюм все своє мастерство і талант. В цих костюмах молоді ходили на весілля, також люди ходили на великі свята і до церкви. Костюми міцно шанували, складали в куфри, льон вибілювали і вишивали на ньому. Довгими зимовими вечорами жінки ткали, вишивали руками таке поросло, яке дійшло до наших днів. І ми стараємося зберігати цю спадщину, бережно відноситися до її.
Ми гоноримося нашим костюмом, його унікальністю, неповторимостю і хоростом. Мужський костюм складається з сорочки і нагавиць. Сорочка вишивалася тільки на маніжках і комірах. Нагавиці шилися із полотна. Дитяча одежда нічим не відрізнялася від дорослих, тільки що у розмірах. Унікальністю нашого регіону є те, що місцеві ткачихи вміють виробляти цілий строй. Поміж їх співачка, майстриха Степаніда Алексіївна Степанюк з агрогородка Дорофєєвичі. Вона тче таке полотно, як з фабричних, так і з самотканих ниток, які праде сама. Потім шиє сорочки і фартухи, вишиває їх, заховуючи всей процес виробу строю. Ще з вовни, ільну, андараки і літники. Її роботи можна побачити під час фестивалю «Берегиня». Одна з її робот на мені. Зустрічайте Степаніда Алексіївна Степанюк. Крім того, що вона велика майстериця, вона ще і співає добре. Степаніда Алексіївна, заспівайте нам. Молодиця жито жала, на меже дитя клала, і що медвідь дорогою, медведику, мій батейко, поколиши дитя моє. Дорогая наша Степанида Алексеевна, мы, участники фольклорного детского коллектива «Вязковая табала», благодарны вам за ваше мастерство и низко вам кланяемся. Сами не берутся, в руки не даются. Як налетів журавель на бабины конопель, у конопли собрал и сорожки не взял. Конопелики, сверху зелененики, наши конопелики, сверху зелененики, наши конопелики, наши конопелики, наши конопелики, в руки не даются. Праву ножку перебью, а на тую ножку накладу панчошку. Перебью важоника, сядіть на пяньошку, про деку дяльошку. Як бяре на нитку, веробью на свитку, як бяре за полтора, веробью на рукава. Наши конопелики, сверху зелененики, сами не берутся, в руки не даются. Сверху зелененький, сами не берутся.
Паважаныя гледачы, сустракайце касцюмы Пінскага района. Комплект жаночага святочнага адзення вёска пасянічы Пінскага района. Сарочка льняная, белага колеру. На пярэдняй полцы оформлена пазушны разрез. Каўнер завязывается мотузком. Спадница с 3 полок белой льняной тканины. Фартушок с одной полочки на узких поясках с 2 защитками по краям. Наступный комплект жаночага адзення. Сорочечка с 3 полок полотна с суцэльна кройным рукавом. На пярэдняй полцы стану оформлены таксама пазушны разрез, які зашпільваецца на гузікі. Спадница с 4 полок шэрай льняной тканины. Фартух с 1 полки, низ оздобленный корумками. Наступный комплект вёска пасянічы майстар Паліховская Дина. Сорочка льняная шэрага колеру. З 2 полок. Верхні низ рукавоў упрыгожаны полоскамі чырвонага, шэрага і белага колеру. Спадница жаночая, святочная. Основа льняныя нитки шэрага колеру. 2-ниткавае ткацтва. Фартух святочны. Головны убор хустинка. Наступны комплект жаночага адзення обновлены Пятрович Зинаидой в 2001 годзе. Сорочка фабричного материалу, низ рукава собраны в узборочку. Спадница андарак жаночая. Основа льняные нитки черного колера. Фартух с 1 полки. Хустинка на голове беленькая. Наступный комплект сорочка льняная, так само белого колеру, 2-нитовое ткацтво. Сорочка с 5 полок, полотна с прямым рукавом. Пазушный разрез снизу оформленный складкой. Фартух жаночий, льняные нитки белого колеру. С 2 полок, головный убор хустинка. Наступный комплект жаночего святочного одения сорочка льняная белого колеру, шерстяные нитки. Спадница льняная белого колеру, так само шерстяных ниток, 2-нитковое ткацтво. Фартух святочный. С 1 полочки, ширина полки 55 сантиметров. Головный убор так само хустинка. Наступный комплект. Пригожая сорочка материалу сплотность. 2 полок, пристосованными широкими манжетами вниз. Основа льняные ниточки белого колера. Спадница с 4 полок льняной тканины. Фартух с 1 полки фабричного материала. Головной убор так само хустинка. Пінщина – неповторний край песень, легенд і подання. І костюм – жемчужина народного мистецтва, основу якого складають вишита сорочка, спадниця, корсет і фартух. Тканими або вишитими узорами з червоно-чорної пражі упригожувалися звичайно рукави, плечі і каўнер. Спадница была баўняная, льняная, адрознівалася разнастайнасцю колераў, а узоры – клетка і полоска. Белый льняны фартух каларытам і орнаментам гарманаваў з упрыгожаннем кашулі. Унізе быў аздоблены карункамі. Корсет, частка святочного костюма, выраблялася з таких тканін, як аксамит, парча. Яна могла быць чорнага, блакітнага, малінавага колераў, багата упрыгожаная нашивками. Пояс быў тканым, плетеным або вязаным, часцей з багатым зялёна-белым чырвоным колерам. Асаблівае значэнне надавалі на піншчыне таксама галаўному
дапамагаў адрозніць замужнюю жанчыну ад незамужняй. Дзяўчаты насілі вяночкі, узкія павязкі рушнікі, а замужнія жанчыны пакрывалі галаву намінкамі. У выглядзе павязкі рушніка дапаўняўся касцюм караля. Прадметы святочнага і паўсядзённага гардэроба выраблялі ручную. Чырвоны колер у касцюмах пераважаў і для нашых продкаў меў ахоўную уласцівасць. Яркім здабыткам матэрыяльнай культуры іванаўскага рэгіёна з'яўляецца аўтэнтычнае адзенне. Строй народнага адзення – гэта сапраўдныя творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, бо народ наш заўсёды і ва ўсім мастак. Дэкор касцюма палешукоў-маталян, а палян суладны з пяшчотнай мелодыяй народнай песні, мяккай пластыкай нацыянальнага танца, строгай велічасцю драўлянога дойлідства.
розогнав, що найкорищу собі взяв, що найкорищу собі взяв. Ой, пусти, пусти, женишок, дай до хороших дівочок, дай до хороших дівочок, не пущу, дівка, не пущу, поки косоньку розчешу, поки косоньку розчешу. Ми ще раз вітаємо всіх со святом, жадаємо поспіхів і натхнення, радості і добробуту. І запрошуємо усіх разом з нами потанчить на етнодискотеці «Час вертання».